yakɔ bie na anaba yakɔ akodama baba no nkyerɛ sɛ yentu yeja obia ntimi hunahuna obia okrom ha o sɛ Teteh Yohonu me susu sɛ ne mpaboa so sɛ et sɛ tunkusa. It's for the first time, Bruno Regional MP Chairman coming back for Abronye after say a man be no ebusin obekasa. No chase no retreat, no surrender. What bet you the cause ever court to Honomo, and never crown court to Ecosia. Now, chair betting can any Ninas one casa any day. But for Abronye Abidjan, in fact, what fire IGP now is judge na Okoti Animal Farm, the Animal Farm Judge. Abronye have a class with him. I want to watch the watch and our comment section. I Penyah Block Media. Best was a medium, over like video, not I'm about subscribe button, and click the notification icon for the just update. I'm better the watch and our comment section. Best was about one more shave of us and be ashy. And here on the 8th of September 2025, and a question come back for Abronye. And my dear on the 9th, your president in the Accra Circuit Court. And my daddy, your remandeno. Judge HSM found got trouble and cooking Gakanomian him. And I'm talking about on the 12th. Now on the 12th, no. Almost I remanded in beam. I say, Mr. Remande, I know I'm for the moment here, since it's right, not preceding essay coin, the now I want it to. And my judge crown or take a seven or so no. Ego quality, the inequality principle, what the animal farm book as a bruni be actually, and no quote or the ABD. I'm a union and media, and so by say, even judge the crown or tina a seven or so after the issue, no, I resign cause. When you Abronye any and my last week Monday no and granted Abronye be Emmanuel Beth. Even say even something him do tira se crown na Abronye e wa sebi. Na then pan we na no aye din e twen se Abronye da pen no better life. Omre no metire nsemu. We say one IGP Yohonu no omu ntoko no we twa chiri ala se Abronye hwe debi one on twa chiri debi open do kwase obi a Abronye pen do kwase obi o that we so. No retreat, no surrender. Come back from Abronye. About life and on everything. Or back Canadian party IGP. Me montru. Nietia ne say yakɔ bie na anaba. Yakɔ akodama baba no nkyerɛ sɛ yentu yeja. Obia ntimi hunahuna obia okrom ha o. Bia na me kɔye no. Me makɔtua me danka. Because minim sa mekɔ enti rent de matua. Sɛ mano me de akoro no de ntimi fa me nkɔ bie nai. And then the obia ni me how Ghana say I'm PP 8 years no I'm PP amamuo 8 years no entimen family ma Abronye enko national security aswe I'm PP amamuo 8 years entimen family ma Abronye enko police headquarters I'm PP amamuo 8 years entimen family enko bia na access dabi because Teteh Yohonu me susu se ne mpaboa so se et se tunkusa eba be chime ko police station na me ko duru ye na no uso obi adi watem me duru police station a uso me mobile phones wan na me say otonsa frame me anasa frame me mobile phones the first thing I me duru police station ya requested from me say me hand over me mobile phones and from Ghana police service meaning say more track kwana me fa so ye den enya me information ade ye maduma e wo hia TV na me ya bre waba nti emu me kwase ya waton safre ni padua no me duru ye no me mobile phones e hia Teteh Yohonu aka me ankasa amaba nti se me mobile phone ni hode a asese ye hankofo me e de me kotum because ma so odene ye bisa mobile phone me se me ni mobile phones asa na me mobile phones ni o me baba kwa na ma hwahwehwem me hwahwehwem no ma hu ne mo bagye afiri me ho ne mo bahia afiri me ho enti saade na mo bahia afiri me ho no ma boaboa me ho ansa na me kɔ enti me mfa ma na wagye askane o no wahu mo a wo mo di information bra Abronye o nanka wona asie se obi adidi watem se wo mpaboa se tunkusa wona asie o se obi adidi watem nipa ne mobile phone eni watem me do the first thing monyi ne mobile phones nyina amra ne enkohwe ade kura ewom because omu susu se obi wa aban mu a oma Abronye information phones no so de monsanka
ati mo fa me nkotum because me ma so den phone pa baba de mo wagya me de fa me nkotum se mobile phone na ma ne so de mbekọ akotum fa me nkotum wo mo hankofo me wie ye nse de me kan ye no me se na nado 8 years administration em fa me nko police station ye wie ya na mo se companies mienu ye hwehwemu na ye odia ye board na Asempa countryman. Yes, it's true. It's Abronye dia, I am media. Abronye communication and manning. I am media no kre. Aduma abanya aduma ba na dia na mse me na me see Jubilee House. Abanya aduma media yen say Asempa countryman me na me eno na me di see Jubilee House. Asempa countryman and I made see Rich Hospital in Tibontimentum. Because ultimate family mamma now when him and Miss Sammy questions ya a hunya Tina Sammy some mouth answers ya hunya day in here. Because throughout some companies way at na chroma the last 9 years and ya by a dumada. But company no survival, and ya buying too much survival. A survival, Ntino. Upasa investigate ya. My investigate ya and kosi who. Nti afeda mo pasa mo amoti free me what say. Ebi ame ya adwuma bi na a whole government machinery. Mo pa Abronye achena. Mo investigate ya mo nya hwe. Emfri no ho say ye pe bibi corruption bi di ayere no ntinu munya nwiye no nti saade ya wo da ye mfoso ne ye nkase wadidi IGP atem ne ye nyere no ti afede me companies ye wie ya adana obi a publish say me 15 houses one crime. Aye azeka mankwa jare on na ye bono deputy program officer edema honorable Canada Japan and a Mahama ono na ye Canada Japan ayi director of operations omo na publishing on social media say 15 houses e won crime ni nyina ye media Mikoduriya no na CID officer set se wonu ebisa me say sa dan na Canada Japan crofo no publish say eye me Abronye dia no fa hin na ewo me nkonko kire omo me nkonko kire omo wo mre ko me ankasa ma twere krata e dia kwakoma bie na fo say omo investigate sa 15 houses no omo say eye media no Mikoko do CID ya. Investigator said say onu bisa me say Canada Japan crofo na make am publish ade no social media azeka mankwa jare ene masor Mahama say 15 houses no ebi wo domi ebi wo ha ebi wo kumase enti me nkire o mo location ene kwana me fa so me akwae na me say we anu ye ne simple me dini nyina sa dan dunum ni nyina no oman nhwehwem na me de ni nyina che oman Ghana na Ghana police service for kra mo personnel for no etoda bi omu ni ba bi da nti ma free makoma mu me de sa dan 15 na honorable Canada Japan crofo publish say ye me media no me akoma mu fita me de che oman Ghana any Ghana police service for nti mo de na mo mfro mo no mo nkyere ba bia o me de minim na mo koko hu na ya Abronye dia me de che oman Ghana 15 ni nyina me de che na mo wie so a enya sa me de che keke o mo wie a mo nsa no mo me kwa adu na me duru kwoto a nya fe na me kwa kasa enya me dia me duru kwoto a magi atum se ye me dia se be ya me ko afia sentem. Continue. Enti ugina obi social media yia ono atwere eye maso Mahama director of operations Canada Japan campaign Bono region
Azeka Mankwa Jare, the deputy program officer, say properties we nyina all because Makan Kennedy Japan asem. Enti who ye CID officer, who see a didi IGP atem. Enti eno na ye ebe investigate ye duru ya atem na sem no kwa wie properties ye obi a publish social media. Eno na omo kwa kan ho asem. Hey. Am say amon hwehwe. Mu wie a, mu hu wie a, me ademete say ye media na o man na di matum. Because nyasa me dey check me wia ma e ready say me sena ko ho says because me nim kwana me fa so ye den akwaye continue atinu wo mo awie ye ne ba bi o mo di interview so kono interview ni kono any response wa e ba no ma hu say wo mo ankasa ni case nti ade a tinye a kwadu o mo de ba ya ne say what did the IGP attempt? Continue. Na me no me obi a oba ka kire me say. Ma did the IGP attempt me mpa na chew. Na makwa akopa na chew. Ene de mo odwene sa no. Mo mfa sa asem ne nto ba bi na me nante o. Ah wo si ma did watem de na okokoto a. Wo ma police atim because security ya odia. Chimie na me yasim baba gina akwa ka say ai madidi watem ntino Yohonu me baba power chow say wo to na say ya bom krofo aprepre mo mamoja tu omo wo safa ho ye ho 419 na wa baba ka tirem say wo no ya kan wasem ntino Esesa Abronye meba ebe di kosua create ebe power chow nyesa abetimatu na me no omo a womusuro ses ho no amekọ hokra na me da pa me wo fie kura me ntimi na enti samadwe ne sai mo chi Abronye mana mia na no dia ane agrobi na mudi o ana mo a mo nso mo se ai obi na abo ne dia ogokan obi ho asem na nipa na ama na koses no me koye no udu abo ne nti se nipa na mo kase me kokan ne ho asem ti na makose me koye no mudu abo nti ne mo kase ne nti makotua daneka se be ya nefta me kwa menya ba bia ye den ada eno no kire se won sem na obegina ho puppet ne so ne wayi ne so aka no me ememe me se me koye no makwa kotua danka Tebe ya next time me kwa menya ba biada. Next time me kwa menya ba biada. Enti mama mfa ahunahuna bia me kroso mani so. Ni asese me ka kire mo me Bible no me kan ya ba bia me ti ase pa no eye ba bia atem no wo no Proverbs honom no eya me pe ho kan papa nti me kwa sorry ne se sofo an kan Proverbs honom na that day correction no ye da mete so continue wo ye da mete so because ho na nsem na nkasa ye dey ho na bie nipa madwinum anti mamo nyama dwin say abane baba ye say omo amode achichi ebe hunahuna omo no maka omo no atum because omo suro bie na say no me de mo de me kwa meko because me de me ditum say me nkofa obi ade men use political power and foul minor deal and call who says you. Na mom, minya dia, no din some form, Makama Ginatro, and Kobabia. And Kobabia. Me waha omudi petition Baba Soso. Omudi petition by Kennedy Crawford, and the petition be peso, say, I, where's some mountain or hono? I am a serious. Monche me wo because wo no ne na madi watem wo de baba to aso ma men kan justice tokono ensem no ene anumrei ene yensema e boroba because say yetna on my way ye baba tna on my Ghana ni ya yenhwe ha amoma chim Omachim, ma menensa achinchim no. At the judiciary no acho mu bottom. Tisani ye see court na no na
Wamu pesa omudi judiciary ni so mbotom. Free. No mu control judiciary no. Adia ni yetna omanum say yen kasa dia international community akasa Ghana for mu si enhia mo. Ma memfa akonya we. Amen no biase. Supporters ni nyina ohia TV supporters. Host me kodi bia na ahweye empire so no kwa mo boy ye ene machi amobe sub the tie nyina the national executive the general secretary no wo UK otise me call remand na say ne oyo twa so eba omangana eba beduru the national youth organizer national organizer Mochisa Ball Ali Meganom Mia me lawyer. Eye Honorable Kwadwo Opon Nkrumah no wa kwantuom. Oma ne partner ebe gina mu Daniel Mate Ado. Me ho kafo lawyer Posia a champon Abronye. E kan lawyer se no ho ma de ese so omo ye bia omo ye. Asida enye omo dia. The minority leader, Honorable Alexander Afenyo Markins, but born homodin jinamu, koba nyina no jinamu court, Jani Oyebia. The former national chairman, no ne war record, MPP mu, Filisayeti MPP amanyoku, 33 years in yenu, one national chairman, or the amanyoku no, akwa elections in yenu arene, obia ni sa record numbi, Sayeti MPP amanyoku. But any kwan say a king, nana yasin ye kodia dance, and nay Freddy Bray, a binu wa dini be say, ofrisi people mun ne baye nti ye bona baso a enye yie eye wrong wo mo wasa adwen ni bia no eye wrong obi free baby ebe ya ade ni yie so far ye ti MPP amanyoku he's the only national chairman our the party no akotu general elections no ware ni atinye bia obi antime nye sa ade ni mfiri ni nsam yes ononko a eye chairman lawyer what's mau bray ono kwa na what's our record no na hwe papa akokora na ahomache 4 na ne ho kani message na bray aka na tikọ say sorentem na court Abronye ho aka adwam na orman aba abe legal team na asida pesie enye chairman what's mau bray edia ne record ne de ewo ha obia ntimi mbiti ewo MPP mo maye nye ya dwen se ofrisi people na baaye ebe seti sa record nti e bona baso a enye ye bona baso a eye ye Honorable Godfred Odame na otu kwan akọ UK asem si ye otwa ne ticket so e cancel bibia e make sure say e week ni nyina obewa ha to make sure say a year beto ye aseda sonkon enye ne dia Kwadwo Frimpong obabono mantamu a Honorable Ignatius Bafo awia Honorable Kwasiami Atreme Honorable Afretuan ye bo anom nyina ede o ma hoden eba be boy adofo a o mu free achi constituency chairman wa bono region omu nyina asida pesie no enye omodia ewo achitaso no ho a omode ba maame ebra na ye kame kon atim atechem wa mreko amenye bone ye kame kon atim atechem wa mreko amemfom oman ne mra nti so obiti suna sort in the morning show host to be kana sema akire na me reply sa nipa no
se officer onu kroma na onu nete microphone nim na onu ni ti so chen obi na se wo nyansa chen obi a e wo kroma ni nyansa no omfa nkyere ne maade na ne ma no kɔ school mabon omkwa pass na omkoye degree a pass ni fe na omde ba fie a kyere ye ba reply no eti chidoma mo ba boy nyina na kyere se any party for across the 16 region, all the constituency officers, enyina polling station executive party full soldiers nyina chidoma mobile boy manisho. Ni me metima ye de ma hoden aye ne say. Semetna sima ye sisi the new patriotic party na be ho asem na meka say meko bie na itimi nka de me sa de ne de ye mfa mama ni so ha. Ene de enka wa Mia mofa lawyer obribo ahin omunyina aka legal team no mia madam fo afo akwa lawyer afo akwa omunyina aka ho bi ti me shamo bo say break na tene de ate ye ba huna MPP fo nyina ma o makwa akoda no ma me mepie eti kasa bebrebe tietia break so na no pa maka kire me wife say what the topics na wo so be hihya mame e dia ye program e wo ohia TV ha no de wo hihya wi a achara be 4:30 be kofie wo ba kwaro me dia another topics eno na metimi abomja amaka ni pafin eno na wa wo ntia se no kofie a na wura eti break de o ka se tete break ya na se me ka e wo break de me nyi scanto me da bia me ka na mati break ni dada ena me nam nti adamu nyina ase na me to aso no na me twe ye nyina adwena si so se ade e ko so na ano na ye se Ghana lawyer fo a o mu ka bia eyeye me legal team no man no a lawyer fo bi no mu hu se ne e keka kɔ no so man sorry ankasa amfa ho a state power no omu ya bisu no state power no intimidation ya yeden ya doso na aban no ya de boni wia na wa yusu judiciary no no mo de cement unlawful no amana ba be ye lawful enti o man no kosa level na esese ye very very careful. So unya aban bi na se or exercise niema eye unlawful na or use judiciary no to cement that unlawful no e ma na be ye lawful a dangerous democracy. A dangerous democracy a yes say a lawyer se fo no binuma sense say President John Dramani Mahama e practice democracy bia echen kudi taban no ma hunin tem because omo ya de boni a no mo de awura judiciary room na kese nya omo na yeye so hwa me case ya esi ya na say IGP se madidi na tem nanka president akofo ado chia e wa tem ho a ko ba chia chi do Mahama ka ho se president akofo ado chi e wa tem ho a ko ba chia chi do Mahama ka ho na IGP a onim na dwuma se me madidi na tem na video a ekita omo e kire se me madidi o matem no video mako miensa eno makeka si ani o wo mo besin ne Ghana Police Service entimi nya one video a ekire o makeka mako miensa entade ahodo be nan eno wo video num eno mo keka si ani anti sa video we anti ya plan ne ma bone no no mo de ko judiciary na judiciary no oti anya yie no kosia Animal Farm Judge na because first day me call ya de me call duru court na no me lawyers ne kasa nyina no na ruling na ye ready
judge ne ba no pa no no wa tire me ruling say over remand me on the 9th no anamaba on the on the 12th no ruling nikita no so me lawyer ne kasa wie ya obo na yini so a paper kita no or twin paper no free ni diary mu na already obi a lawyer aye argument no e se o si uti ase twere ruling no e wo lawyer na nim no oyi ruling no e free ni diary mu aye da na nim sei na okan before ansa na obeyi kura no ne madika na hu that was the first day. Eti ya kwana na meka kire lawyer ne say me lawyer Daniel Mate ne say judge ne no watwere ne wurule ne difrifie ade aba enti himfafo ne hu na ebra lawyer ne kasa wie ye no judge ne yi rule no efri ne diary mu na already himfafo ene ko hu no on Monday na nwumre na ne ruling aye ready himfafo ne ko hu no ye clear ruling on the 8th na najo na mom charge sheet no ye file no on the 9th no anopa ntimi me ye ba arrange me e wo court no na judge no on the 8th na najo no wa ye ruling e de ase ne darim say akwa ne ba ma remand no na me de ne call on the 12th no oba on the 12th a na masana remand no because or come up or can abai na sem ya call on the 12th no me duru ya me jina daka mu no me ya don ke me fa ho because the same thing na e course on the 9th no on the 12th no so the same thing happen ebra afanyoma kenum nyina afanyoma ken sorry ya na or request for bail no na judge no koko aye ready sinin nchen ruling aye ready da ho enti say lawyers no mo wodanum ho nyina ehuye ebra mo kasa wie ya no for the second time na judge na se na yi another ruling adi free ni dari mu biem wayi ni say F4 sheet no wasana yi o obi a wo lawyers ya ba wonim no waka kire o mo say wa mo kwan o mo make o application no wuri ri aye ready e shall dari mu enti afanya nom nyina kasa wie ye no na judge no for the second time no wasana yi ruling no eno kokotu Robert Mugabe migira nam se akwa se onsan nimade migira nam se sa akwa no onsan nimade continue na wo obia nya dade na se ofa ne ruling na se wo kenkana na abahu grammatical errors continue grammatical errors o obia wa ye first degree aye second degree LLB in law ukohwe ni ruling na grammatical errors a wo ruling mu you can't think far na it's good say lawyers ni nyina bisa say e kwan ben so kra na ofa so a o pass LLB no e kwan ben so kra na ofa so a o ko mokwala etimi pie Ebeye circuit court. These are some of the questions that many lawyers ebisa, including Martin Amidu. Including Martin Amidu. Na say ye see or mine ye dia tum say ye the democracy ye aduma. Democracy ebeye aduma me nyina ye dia tum ne say adie na nya ne ya sori se nye so be you so state power ade intimidate na manfo a na moto omo fi se o eye MPP fo na ye intimidate omo until we don't care achina anye MPP case o na mom ebeya ufi a wato ebeya prot a wato ebeya contract bi a wo no obi wo na akwa wo court nefa aban bi nipa ho ne wakwa kopie mu e wo judge bi se yanim na ho
ana wo ba bekekam say manya fair trial manya say no wabisa ho say na no ade ne start ye no me contribution nsem ben na meka e de condemn ye say woto na say ofi say eye MPP na omotiti omunti emfa ho say Ghana ni a etina bi eye different issue ade obekwa kopie wo court Tell what you have a conversation. I Penyah Media.